nuko kuganira kuri uriya muryango ndabona u Rwanda sindi bivuge ngo u Rwanda ruri gukora diplomasi y'umujinya, ariko ukuri guhari u Rwanda rurarakaye, ndetse mu bihe bya vuba ushatse wavuga ko rwashwanye n'ibihugu byinshi kubera iyi ntambara yo muri Kongo. Kongo iyo ngiyo iri no kugenda ishora mu bitangazamakuru byandika inkuru zimena u Rwanda agahanga. Ntabwo ari ibintu rero wavuga ngo intambara yarahagaze, ntabwo hari amasasu, ariko Kongo n'u Rwanda bari mu ntambara iremereye kurusha iy'amasasu. Ibyari ibinyoro byajemo ibibembe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubera ikibazo cya Kongo. Ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi ubusanzwe cyari ibinyoro, hajemo icya Kongo biba ibibembe. Ariko nusoma neza ugasubira inyuma mu itangazo ry'u Rwanda, urasanga ko u Rwanda rutarizwa n'umwaka umwe w'ubutegetsi bwa Kongo iyoboye ikasi, baranarizwa n'umwaka uyu muryango wari uyobowe na Guinea. Guinea ni inshuti y'u Rwanda mu daso sense. Uyu mwanzuro buri gihugu icyo ugisaba bisa nk'aho abandi bakibona nk'igikwiriye kurenza ibisigaye byose. U Rwanda rwafashe M23 rutayifasha, sindubona nk'urutekereza icyo bivuze kuri Kongo mbere yuko hatekerezwa gusenya FDLR, kuyirandura n'imizi n'imiganda. Kongo ntikozwe ibyo kurandura FDLR ngo irandurane imizi n'imiganda as long as M23 igihari kandi ifite imbaraga. Witwa Sadati wavuze rwose ati uyu ninjije kabombo ng'umuswa ufite umwanda. Ni ibintu byateje ikibazo gikomeye cyane, n'abarimo Karegeya Omar, Jean Baptiste batangira kubitangaho ibitekerezo bavuga bati umva nyine rusabaye abaye nk'ibyo nuza ibyo Gasuku yankoze, navuze ngo j'insiste ngo je persiste ngo kandida unique maze nakoze sinakubwira abantu barebera. Yego ngaho ufata ba Sadate niyibaruka abandi ijana bameze nkawe, nabo bagatundagira abandi bantu twubahaga. So ibyo navuga ngo wenda yaranyereye mu giternyo, ariko hari icyo nabonyemo kimwe. Ntabwo nemera gukemuza ibintu bitutsi, kubwira umuntu ko ari icyo utazi, ari igicucu, ari ikirura, yangurwa kamon. Hari umuntu ufite ravumetri ishobora gupima uburyo umuntu akunda u Rwanda. yego amahoro y'Imana abane namwe mwe mukurikira munakunda One Nation Radio, Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano aho turi kumwe na Yves Nkuyemurugye, n'umusesenguzi tubana mu minsi myinshi. Yves, karibu cyane hano kuri One Nation Radio. Urakoze kunyakira. Ari yashize iminsi ahari tutabona cyane. Muri minsi no kukwakira nashyizemo n'intera kuko nabonye rwose cya cyorezo cyadushyize mu rugo imyaka. ubwo ubutumwa mfitiye Covid ize yikandagira, ntabwo burya ribona rwose. Ize yikandagira, abayobozi bacu barayimenye, ntabwo bazahuzagurika nka mbere. Mbere bari bafite uguhuzagurika, ntibari bafite amakuru, mwambara agapfukamunwa mukavanemo mugire gutya, nabo nta makuru bari bafite. Urumva abaturage ni twebwe tutari kuyagira rero kubarusha. Aho rero Covid ibyitondemo. Icya kabiri bigomba kwitondera, abantu twarakingiwe. Cya gatatu dufite discipline, tuzubaha amabwiriza y'uburyo tuza kurwana nayo. Abayobozi bari maso. Bwa mbere yaje ibitaro biriya by'Imasaka hose ashikizimukira bitaruzura, amakuru mfite bimaze kuzura kandi bifite n'uburyo bwo kwita ku bantu bahuye n'ibyorezo. Yitonda, ariko namwe mwitonde. Uragira utubushize yadufashe off guard, yadufashe nta makuru dufite, ingabo twayibanuye. Ikindi yitondije abantu bakennye, ntabwo bapfa kudushyira muri guma mu rugo. Ibyiza igenze make, tubane neza kandi igende vuba. Kuri ubu ngubu ariko ubu ngubu biranagoye kuko hari abantu benshi bakurikije amabwiriza twari tubirimo icyo gihe, turi no kuvuga amakuru ya buri gihe yayo
tunerekana imibare y'uko yari imeze ku isi. Hari urubuga rwaje, rwa rubuga rwakoreye amafaranga world menshi. what Urwo tureba buri segonda turaba turapfuye turashize. Ntekereza ko nyuma ya ubwo nabonye rufunze, hari ahandi OMS niri kubyitangariza mu isi abantu bayirwaye banze ari 660, ntabwo ari abantu benshi. Mu Rwanda ho I think ko bagera mu 100 abayirwaye, hafi mu 10,000 abayirwaye, rero ntabwo bagera kuri 1% ariko ndumva kare nigeze gukarikira nkabona ni nk'abantu hafi 130. Ntabwo ari bake cyane, si na benshi, ariko kubera ko nyine bayimenye bitandukanye na mbere. Hari kera 130 umuntu umwe yaraje birakomera, ibigo bigabanya abakozi. Ubundi kera habonekaga 3, 2, 4, noneho bageze mu 100 igikuba kiracika rwose, ishyano ricika umurizo, abantu bati turapfuye, noneho bitangira kuzamuka bigera no mu 1000. Icyo nabasaga hano, abantu ubona ko nubwo bayirwaye, nubwo bayigiye muri muguma mu rugo, nubwo batashye saa moya, abenshi rwose ubona ko atari indwara bemeye nk'indwara, babigize politike n'ibindi bintu bitandukanye. Ubu ngubu biramutse ije bitewe n'ukuntu abantu bari kwitekereza, ikaza ko ari indwara yica, itwara n'ubuzima bw'abantu nk'uko inzego z'ubuzima zibivuga, ntiyakangiriza ubuzima bwa benshi. N'ubundi ntabwo uko bayifata ntabwo bitandukanye nk'uko bayifataga mbere abantu, ariko byaragaragaye ko hari abo yishe. Ababibonye bashobora kubiheraho bakayubaha bakanayitinya. Abantu bayisuzuguye ntibanayandure ntinabagireho ingaruka, nibo baba bafite ibyago. Ariko abantu basanzwe badasuzugura ibintu, ibyo bavuze byavuzwe na ba nyirabyo cyangwa ababizi, abyemera gutya zirongazi ntacyo abiziho kubarusha. Hari abandi bumvira batagiye mu mpaka nyinshi. Ba Thomas nibo bafite ibibazo cyane rero muri ubwo buryo. Igihe hari amakuru kubizerera mu byo mbabwira, covid iri real, uburyo bwiza no kuyirinda. Abantu bayirinde, icyizere ntangana uko nyine ntizongera keretse nibibi ikindi cyorezo, ariko covid yo ntabwo izongera kutugira ibyo yatugize, ibyo ntibizakunda. Ijisha n'ingaruka zayo zitarashira. Hari abantu babaye abashomeri mu bwa covid ya mbere, n'uyu munsi ugasanga nibwo yarakibona akazi nta kwezi kurashira cyangwa 2. Hari abacyari bashomye. Hari abantu bagiye muri guma mu rugo birangira bahezeyo. Hari inshuti yanjye yansekeje mu biriya bihe bayishyize muri guma mu rugo, yari ifite akabari kameze nk'akabotike, none abantu bakajya baza kunywera iwayo, ikaza gukingura nyine ngo igiye kusapurayinga mu ngo, byari byemewe. Abaza kunywera iwayo mu rugo n'utaho yakoreraga nayo igasengera, byarangiye bafunguye itagifite igishoro, cyarashiriye mu gusengera. Wabona nk'ubu atarongera gufungura. Kandi ingaruka zo ziracyahari, abantu babe vijira, ariko kuba ingaruka z'igihari n'igihugu ubukungu kitarabuzahura nyuma yaho, ntabwo abantu bakihutira mu kwita bavuga ngo byacitse. Niyo mpamvu kikwereka ko nta byacitse. Ejo habaye inama y'abaminisitiri, wabonye mu byaganiriweho umwanya munini covid irimo? Sibyo? Nta mention rwose bayihaye. Nta ngamba z'ubwirinzi runaka zitandukanye n'izisanzwe. Ntabwo baradutegeka agapfukamunwa niki, ariko niba tubwira agapfukamunwa, ariko si nko gutegeka agapfukamunwa. Umuntu nawe ashatse ubwe bidashyizwemo imbaraga za leta yakigurira mask. Njye na face mask nyambara. Njye ntawe nagira inama yo kwambara agapfukamunwa bitarabibwiriza rya leta. Kubera iki? Simbizi icyo kambarira. Wabona ufite impamvu. Hari abantu benshi bambara agapfukamunwa ku mpamvu ntazi icyo baba. Njyewe reka nkubwire nkanjye, ntagiye mu ivumbi, sibyo? Akaba atari igihe cya imidite nyinshi ngo ndi guhumeka wenda mu mazuru hakajyamo ibisa nk'amazi. Ntabwo mbona impamvu y'agapfukamunwa. Nta hantu hari umwuka mubi ngiye guca, nta vumbi ryinshi ngiye kunyuramo, mba nshaka nyine kwinterakitinga na natire. Keretse igihe bizaba ngombwa nyine ikaba yabaye nyinshi mu bantu, bakavuga ati ushobora kwandura cyangwa ukanduza. Ariko azirongazi bitarabibwiriza ntawe nagira inama yo kwambara. Cyago wawutanga inama yo kwambara agapfukamunwa. Reka twiganirire. Ni wari ukomeje ku nama y'abaminisitiri yarayiteranye mu ijoro ryakeye. Abaminisitiri basohoye imyanzuro byinshi itandukanye, ariko yibanze ku kuva mu muryango wa CEEAC u Rwanda rwavuyemo, ni Communauté économique de l'Afrique centrale, ni Afrika yo hagati, ni umuryango w'ubukungu n'ibihugu biri mu Rwanda, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu nka Angola, ibihugu nka Congo Brazza,
ibihugu nka byinshi byo muri Afurika hagati za Centrafrique kugenda ukazamuka ukagera muri za Nigeri, muri za Equatorial Guinea n'ibindi bihugu bitandukanye n'ibimambure ni ibihugu 11 ni ibihugu binyamuryango by'uyu muryango. U Rwanda rurimo mu buryo bwo gufatanya n'abandi mu gukomeza inzira y'ubukungu, ariko mu mpera z'icyumweru gishize nibwo twabonye u Rwanda rusohora itangazo ruvuga ko rwavuye muri uyu muryango, mu gifaransa bita CEEAC, mu cyongereza bita ECAS. Urimo ibihugu nari maze kubikurondorera haruguru, ni ibihugu 10: Angola, Burundi, Cameroon, Centrafrique, Chad, Democratic Republic of Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, Repubulika ya Congo, ubwo ni Congo Brazzaville, Sao Tome et Principe. Ubwo nibyo bihugu birimo ndabona okay, ni 11. 11 uru rutonde ruri updated, byabaye 10. u Rwanda rwamaze kurwisinde rwikomera, bapudetinze u Rwanda rwavuye muri byo, niho byari bincangiye. So wakiriye ute ibyo u Rwanda rwatangaje noneho bitandukanye n'ibyatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, n'ingingo u Rwanda rwatanze rusobanura imwe kuri imwe impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kumanipira ibihugu binyamuryango kwitambika u Rwanda, aho bavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari umunyamuryango, yari iyoboye uyu muryango ubwo ibi bibazo byatangiraga muri 2023. Ibibazo birimo yari hari, sinzi impamvu bari ikibazo ubu ngubu banavuga byinshi, banakomoza no ku mwanzuro 2373. Banavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kuviolatinga, kurenga ku myanzuro myinshi ya Loni, irimo n'uwo nguwo yo Kongo ivuze ibitunga urutoki u Rwanda, mukure ingabo mu gihugu cyacu, nayo M23 ikiri intwaro hasi. U Rwanda nabo rwawifashishije rubabwira ko mwagombaga kwitandukanya n'imitwe yose yitwaje intwaro no gusenya indi yose hari y'abanyamahanga. Reaction yawe ni iyi ugereranyije kuri rwa papuro rw'umweru twabonye, urugereranya ute n'urw'umuhondo rwo mu ijoro ryakeye? Reaction yanjye nuko yari ingingo ikomeye, kandi uruhande rw'u Rwanda rwafashe au sérieux. U Rwanda rwivanye muri CEEAC, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irabitangaje, ariko na guverinoma, iyo mvuga inama y'abaminisitiri niterana ujye wumva ko ari guverinoma y'igihugu, sibyo? Ni igihugu, ni minisiteri zose n'umukuru w'igihugu zose zahuye, n'umukuru w'igihugu ahari na PM ahari, cyangwa umukuru w'igihugu akaba yaderega PM kuyimuyoborera. Noto nuri guhura gutyo gusa ngo babiganireho nk'inama y'abaminisitiri, bashobora no kuza bakabiganira nka diveri, use kureba nibyo biri main n'ingingo batinzeho barerabora. Hari ibintu barimo batwigishaga histoire secondaire bajya kuvuga ngo citer et expliquer, explicite njye babishyiraga mu ijambo rimwe bakavuga explicite cyangwa citer expliquer, di cause z'intambara ya mbere y'isi yose cyangwa se za colonisation. U Rwanda rero beraboye, ils sont élaborés point imwe ebyiri eshatu, urebye ku kigero cya 60% by'ibyaganiriwe mu nama y'abaminisitiri y'ejo ni kiriya kibazo. Ntuze kumbwira ngo aba bahagarariye ibihugu byabo bakiriwe, sibyo? Ngo ni ingingo yo kuganirwaho cyane, ni presentation, ni ukuvuga amazina. None se bano bangwa nk'inzego z'ubutasi zifatanyije n'izindi bashobora kubabwira ati abantu babangamiye umutekano w'igihugu, ntabwo tuza kubemera. Abari bwemerwe, uriko inama y'abaminisitiri isohora urupapuro ruvuga ngo twanze se ko kanakagararira igihugu cye mu gihugu cyacu, ibyo hari izindi abajya kugera hariya byararangiye no kubamenyesha. Ni nko kugira ngo munamenye imiryango muzakomangaho, nimba hari ibyo muzajya kugiringa n'icyo gihugu naho bizaca, nimba hari semina y'ubuhinzi kandi hakaba hari ambasa igihugu runaka ishobora kuberamo cyangwa kizayitabira, nimba ibera mu Rwanda mudiringe na ambasaderi, muragira uruhe ruhare, biragenda bite? Ingingo nyamukuru kwari ukuganira kwivana muri uriya muryango, n'impamvu cyangwa se ishingiro ryo kubivanamo. Muri uko kuganira kuri uriya muryango ndabona u Rwanda, sindi buvuge ngo u Rwanda ruri gukora diplomasi y'umujinya,
ariko ukuri guhari u Rwanda rurarakaye, ndetse mu bihe bya vuba ushatse wavuga ko rwashwanye n'ibihugu byinshi kubera iyi ntambara yo muri Congo. U Rwanda rwashwanye na Afurika y'Epfo kubera intambara yo muri Congo. Urabizi muri komantere hari uwajya kubona akavuga ati byihorere ntabwo bashwanye, dore Afurika y'Epfo yatwoherereje inkura 70. Urumva u Rwanda rwashwanye na Afurika y'Epfo kubera iki kibazo. Ndabyibuka neza, yego, umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo udatinga back muri 2007 2008 kuri Patrick Karegeya bagenda na Kayumba Nyamwasa. Kayumba bagiye nyuma, ndumva ari 2010 kuko Karegeya ni Karegeya yagiye mbere ya Kayumba, yego, ndabyibuka neza. Ariko ntabwo twari twarigeze tubona abakuru b'ibihugu baterana amagambo the way twabibonye. Ntabwo twari twarigeze tubona abanyapolitike b'igihugu bavuga ati ariko mwakimvedinze u Rwanda. Ntabwo twari twarigeze tubona umujinya weruye no guterana amagambo hagati y'abantu ku rwego rw'igihugu. Sibyo? U Rwanda rwashwanye na Afurika y'Epfo kubera Congo mu buryo buteruye. U Rwanda na Angola ntabwo umubano ari 100%. Ndabivuga mbishingiye ku buryo u Rwanda rwinubiye imyitwarire ya Angola mu buhuza kubera Congo. Ibyari ibinyoro byajemo ibibembe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubera ikibazo cya Congo. Ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi ubusanzwe cyari ibinyoro, hajemo icya Congo biba ibibembe. U Rwanda rwashwanye n'Ububirigi, hahandi abantu bibukirana ku bibi gusa, as if nothing good ever happened. Ibyo bikwereka ko nyine icyo bapfaga gikomeye, kandi ubwo bishingiye kuri Congo. Nujya no gusesengura muri ibi bintu rero byaberaga imarabo, ubone ko hari ibihugu byari nk'ikimenyetso cy'uko umubano n'u Rwanda nabyo bitakiri 100%, kuko ibihugu byabitoye mu buryo bwuzuye, yego, under influence y'u Burundi na Congo. Ariko nusoma neza ugasubira inyuma mu itangazo ry'u Rwanda, urasanga ko u Rwanda rutarizwa n'umwaka umwe w'ubutegetsi bwa Congo iyoboye ikasi, baranarizwa n'umwaka uyu muryango wari uyobowe na Guinea. Guinea ni inshuti y'u Rwanda mu daso sense. Guinea Equatorial kwa Teodoro Obiang. Ni kwa Teodoro maze ufite imyaka nk'igihumbi na magana abiri. Yego, kuyu mugabo usambana cyane kwa Baltazar. Kwa Baltazar. Ni Guinea yo kwa Baltazar. Ni Teodoro Obiang wema nibyo. Sibyo? Yego. Ni inshuti z'u Rwanda. Kandi naho bavuga ati kuko Congo yabanje kuyobora mbere ya Guinea yo kwa Baltazar. Niba u Rwanda rwarabangamiwe n'imitegekere ya Congo, uruhande rw'u Rwanda ruvuga ko rwanabitangaje muri 2023. Fine. Nimba imitegekere ya Congo yarabangamiye u Rwanda, what about, sibyo? Guinea, ku Rwanda ubona ko rukinubiye umwaka umwe. So u Rwanda nirushinja Congo kuyobora nabi umuryango ngo bituma u Rwanda ruvamo. U Rwanda rushinja Congo kuyobora nabi umuryango mu gihe u Rwanda rwarimo rukihangana, rugashinja Congo kumunga umuryango ukakitinga against u Rwanda kugeza u Rwanda rwivumbuye. Muri make ni kuvuga ngo ahangaha ibihugu bibanye nabi n'u Rwanda byariyongereye, ndetse utinye ko hari ibihugu by'inshuti n'u Rwanda, cyangwa twe dusanzwe tuzi ngo n'inshuti n'u Rwanda, byatoye uwo mwanzuro hariya. Ukanareba nabyo hari kugenda hafatwa ibindi byemezo bitaboneye, nko muri Congo Brazzaville wabonye ko bwa butaka bwari bwarahawe amasosiyete y'u Rwanda bukarikoroza. Amakuru avuga ko ayo masosiyete agiye kubwambura u Rwanda. Nabibonye rwose. Nako ko ayo masosiyete y'u Rwanda agiye kubwamburwa. Wibuka ko u Rwanda rwari rwarakoze ishoramari rya miliyoni z'amadolari zitari nke, harya ni 200 hafi. None se nimba ari uko byari bimeze, tuvugisha ukuri hano hashowe iyo mari ingana gutyo, ukabisesa nta myaka 10 ishize, nta gihombo kinini wumvamo?
bijya gutangira cyari igitutu kiri ku ruhande rw'umukuru w'igihugu wa Kongo uvuga ati umubano uri kubana n'u Rwanda urabangamiye cyane. Denis Sassou Nguesso nabyibuka aza mu Rwanda rwose abakongomani bamwifatiye mu gahanga, yego baramutuka bavuga ko agambaniye Kongo. nyuma habayeho ingendo za Tshisekedi hariya mu nshuro zingahe zitandukanye sibyo nawe yari hariya habaye n'ibyo. Ntabwo ushobora gutuma abantu batekereza bati ariko ntiwasanga na Brazzaville bitameze neza si uyu munsi cyangwa biri mu nzira zo kutagenda neza cyane rwose. Icyo cyo abantu benshi bagitekereje bagendeye kuri iyo nkuru y'ubutaka bakagendera n'imyitwarire ya Brazzaville hariya. Brazzaville iri muri ECAS, iri mu bihugu 10 bisigayemo, bakanareba n'ukuntu Kongo yabashije kumanipira mu miryango iri mu Rwanda. Noneho RMB open and broader ECAS irimo ibihugu byinshi bitari inshuti n'u Rwanda ku kigero c'100%. Birimo Angola nubwo yari umuhuza, Angola ihengamiye ku ruhande rwa Kinshasa. Harimo Burundi. Iyo mvuga ibihugu kandi abantu banyumve neza mvuga ubutegetsi. Buriya abaturage b'ibihugu nta bibazo tuba dufitanye, bajya bakubwiza ukuri. Abaturage turyana kubera politike z'ibihugu, abaturage tuba inshuti kubera politike z'ibihugu. Iyo mvuga ibihugu mba nivugira abo bategetsi. Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, sibyo? Kwa Theodore simba yarigeze ab'inshuti y'u Rwanda, nta makuru mfite. Yigeze kuza mu Rwanda. Chad ntibagirwe uyu muhungu, umwana wa Idriss Deby, nawe ajya atuma intumwa mu Rwanda. Urabyibuka ko makuru yari ahari, yari yavuzwe ko Chad igomba kohereza ingabo muri Kongo 2,000. Kandi ntabwo bwari kuba ari ubwa mbere, na se yarazohereje muri Great War of Africa cyangwa se ya ntambara ya kabiri ya Kongo. Ibyo birebe mu bihugu nka 12 byarimo hariya, harimo ibihugu bimwe bitari inshuti n'u Rwanda cyane, kandi n'ibindi bihugu bibanye na Kongo bikabije mu gitego cyo. Rero u Rwanda gutambuka kwabyo cyangwa se kumva Kongo yababwiraga iti twebwe turanavamo. Kongo niyo menace yatangaga. N'u Rwanda ruti nimutaduhereza umwanya ngo tuyobore turavamo. Kongo iti ntitwakitaba inama z'i Kigali, bakajya ku ruhande rwa Kongo. Ntabwo yari inkuru nziza ku Rwanda. U Rwanda byararubabaje ruvamo. Nabonye abasesenguzi batandukanye, abarimo wahoze yungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Amerika batandukanye, bavuga ko ntacyo u Rwanda ruhomba. Njye ntabwo nasubiramo iyo mvuga, babivuze mu cyubahiro cyabo, ndi bububahe, barananduta ntitungana, ariko u Rwanda sindona nk'igihugu kiyobowe n'abantu bajya ahantu hatari inyungu. Ahubwo hari igihe wenda ashobora kuvuga ati uyu munsi ibyo turi kurengera biraruta ibyo duhomba dutandukanye, reka dutandukane. Ariko ibihugu byaviriyeho u Rwanda inda imwe bishobora gusobanura ikindi kintu. Kuba byaruviriyeho inda imwe bikanagira n'ingaruka ku mpinduka zibiri kuba. So Kongo isa nkaho yakomeje intambara n'u Rwanda mu bindi byiciro birimo politike na diplomasi. Aha Kongo ni nkaho itsinze u Rwanda mu mukino wo kwishyura, kuko EAC Kongo ibyo yari ikeneyeho ntabwo byakunze against u Rwanda. Kongo ishyamiranye n'u Rwanda, yagerageje kwifashisha EAC ntibyakunze politically, ahantu bombi ba belonging. None muri ICARS bigenza uko ishaka, ahantu hombi ba belonging. Muri SADC ntabwo u Rwanda rubamo, sibyo? Yego. Ariko iyi ikaba ari duel ikomeza, kuko biriya byabaye nta minsi ishize Kongo itsindiye umwanya mu kanama ka Loni k'umutekano, umunyamuryango udahoraho. Kongo iyo ngiyo iri no kugenda ishora mu bitangazamakuru byandika inkuru zimena u Rwanda agahanga. Ntabwo ari ibintu rero wavuga ngo intambara yarahagaze, ntabwo hari amasasu, ariko Kongo n'u Rwanda bari mu ntambara iremereye kurusha iy'amasasu. Yego. Hanyuma uri kuvuga ko Kongo ishobora kuba itsinze u Rwanda mu mukino wo kwishyura, kuko ifite ibyo iri gukora diplomatikama, biri no kumvikanisha impamvu yabo. Kuko u Rwanda Kongo naje mbona hari n'umuganda ubivuga, ariko twenda kwemeranya. Kongo icyo yari ikeneye n'ubundi ni ukuba itari kumwe n'u Rwanda muri uwo muryango, kandi birangiye rusinikiye hanze. Navuga rero ko Kongo ibifata nk'intsinzi. Kuri bo Kongo ni intsinzi. Hanyuma kuko keretse iyaba Kongo yifuzagamo u Rwanda, noneho u Rwanda rukavamo, Kongo ikavuga iti ndaruhombye. As long as ntacyo Kongo ihomba kuba u Rwanda rwagiye, kuri Kongo ni intsinzi. Ariko si intsinzi ku muryango, nta nubwo migita intsinzi kuri whoever. Cyane. Icyo mbaza ni gute byoroheye Kongo kumanipira ibihugu
birimo urabisesenguye byose ubyinjiramo wenda uretse Centrafrique ni igihugu ubona ko cyo kiri ku ruhande rw'u Rwanda kubera umubano bafitanye. Centrafrique nayibonyemo Centrafrique irimo irimo byenda buriya na Gabon nayo ntitwamenya ibyayo, ariko urebye Angola, Burundi na Cameroon nabyo biragoye kumenya uruhande ihengamiye, ariko ibihugu byinshi majorite hejuru ya 80% mu bihugu 10 bisigaye byose biri ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni gute Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabashije kumanipira ibyo bihugu byose bikajya ku ruhande rwayo? Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ubundi buryo gukoresha nka lobbying mu gutanga amafaranga n'iki, cyangwa Kongo ifite ukuri? ndabikora mu buryo bubiri. Hari ibihugu byemera ikintu u Rwanda n'abanyarwanda bamwe batemera, yuko kuko u Rwanda rwateye Kongo. Ibihugu bibyemera gutyo ni byinshi. Ibyo ingingo ya 33 ifunete 34 mu mahame agenga uyu muryango wa CAC irabibuza. Ibyo wavuga ngo ku ruhande rumwe byaba byarayobowe n'icyo amahame remezo y'umuryango avuga, ariko mbibona nk'ibidakubiye kenshi, cyangwa se bifite amahirwe make yo kuba ariyo mpamvu. Icya kabiri nkibona nicyo natiye Senateri Evode mu kiganiro nakurikiye yagiriye kuri televiziyo y'u Rwanda, nicyo we yise wareti diplomasi, nanahise nanagatwara gutyo, diplomasi y'ikofi. Kongo birashoboka ko hari abigenda ikabwira iti yemwe nimwumve icyo umwuka abwira amatorero, maze rero mugerageze mwitware neza, ubutumwa twabahaga n'ubu, ariko hari na envelope. Bafungura muri envelope bagasangamo ubutumwa buvuga ngo kuyo winjije ukwezi hiyongereyeho ibihumbi bingahe by'idolari, ngaho rero dore uku kwezi ishime urinjije koko. Nabyo mbifata nk'ikintu gishoboka cyatuma Kongo ikonvenka ibi bihugu kujya ku ruhande rwayo. Icyo cyo ibihugu byavuga ngo Kongo ibyo ivuga ni ukuri, kuko ingabo z'u Rwanda ziri hariya, hari ababyemera gutyo, hari ibihugu bibyemera gutyo, n'ibyo Kongo yahaye akantu n'ibindi bifite izindi nyungu bikeneye kuri Kongo u Rwanda rutabasha guha ibyo bihugu, nuko mbibona. Cyane rwose ukabona ko ari ibintu bikwiriye kuba. Hanyuma uyu mwanzuro wa 227/73 ni umwanzuro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaho urugero, ni umwanzuro n'u Rwanda rutangaho urugero. Urebye nko kuri iri tangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe, uyu mwanzuro nawo rwose bawutanzeho urugero, u Rwanda rusobanura ko ari umwanzuro wirengagijwe, ko Kongo baravuga ati Kongo ikomeje gutera inkunga no gufasha FDLR, umutwe wakoze jenoside, mu buryo bwinshi bwo kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda no mu kurenga cyane ku myanzuro irenga 20 y'akanama ka Loni. Baravuga ati uwuheruka ni uwa 27/73 wamagana ubufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iha FDLR, ukanasaba ko hagarika ubufasha no kuneutraliza uyu mutwe wa FDLR. Urumva uyu mwanzuro nubwo Kongo ikunze kuyifashisha, ariko nabo ubatunga urutoki. Ati rero ati colluding with UN sanction group while evoking legality, responsibility and multilateralism is contradictory. Ati gufatanya n'umutwe wahanwe na Loni mu gihe uvuga ko ibintu ushaka kubinyuza mu mucyo no kubishyira mu nshingano no kuba abantu bakorera hamwe, ni ibintu bidahuye n'ibyo uri gukora. Uvuga iki kuri uyu mwanzuro? Uyu mwanzuro ko buri gihugu kiwifashisha gishaka kuwukurura mu buryo bwabo, mu murongo wacyo. Uyu mwanzuro buri gihugu icyo ugisaba bisa nk'aho abandi bakibona nk'igikwiriye kurenza ibisigaye byose. U Rwanda rwafashe M23 rutayifasha, sindubona nk'urutekereza icyo bivuze kuri Kongo mbere y'uko hatekerezwa gusenya FDLR, kuyirandura n'imizi n'imiganda. Kongo ntikozwe ibyo kurandura FDLR ngo iranduranwe imizi n'imiganda
as long as M23 igihari kandi ifite imbaraga. So uyu mwanzuro rero, uyu mwanzuro ni umwanzuro uko njye nawusomye guhera mu kwezi kwa kabiri usohoka ku itariki 21 ku kigero cya 70% uhengamiye kuri Congo. Ariko uwo mwanzuro utanga obligations Congo ntabwo yigeze ifulfilinga, ntabwo yigeze yubaha cyangwa se ngo yubahirize ibyo yabwirijwe n'uyu mwanzuro wa Loni. Ibyo u Rwanda narwo rushobora kwitwaza ruvuga ngo wowe uratubwira iki ko nawe utubahirije biriya, kandi ko biriya wategetswe ari byo bitubangamiye byatuma dukora ibyo umwanzuro udutegeka. Mbona uyu mwanzuro utaruhagije nawo umeze nk'imbwa idafite amenyo, uhora ukeneye imbaraga ziwuherekeza. Abaza kuwukarishya babwira Kongo ngo ibi birakureba kandi ibimenyetso ngibi, u Rwanda ibi birakureba ibimenyetso n'ibi. Mbona ko ari umwanzuro waciwe intege no kwivanga kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi bintu. Icyo ni ikintu gikomeye, iyo ngingo uvuze ni ingingo ihambaye. Ibihugu bimeze nk'aho byasubiye muri bya bihe by'amatangazo, itangazo. Hari igihe cyari giciyeho rwose Wiki y'amabaruwa tu. Kuva Masad Buroz yaza bisa nk'aho bituje, none byongeye bigarutse. Biba bivuze ko cya cyizere twari twiteze i Washington kigiye nka nyomberi, kigiye kuraza amasinde. Birashoboka cyane ku kigero cya 50%. Kuko ibyo twaboneye i Doha, nemera ko i Doha ari ishami rya Washington, byerekana ko i Doha nta kizavayo, kandi ibizava i Washington bigomba kuba bifitanye isano cyane n'iby'i Doha. So as long as iby'i Doha bikiri gupfapfana, abi Washington rega buriya nta n'ikintu baganira kubera iby'i Doha nyine. Iby'i Doha byatweretse ko biri gupfapfana. Uretse kuba biri gupfapfana, abantu ntibumvikana, bari kugorana, nabo kurwana biri kugenda byegura hamwe na hamwe. U Rwanda na Congo intambara z'amagambo zirakomeje, iz'itangazamakuru n'iz'amategeko. Rwose nabyo gupfapfana birashoboka kandi cyane rwose. Hanyuma hari ibibazo bihari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bimaze igihe, hari n'abantu babitangaho ibitekerezo. Umwe mu bantu babitanzeho ibitekerezo ni umugabo witwa Dr Rusa, utanga ibitekerezo bitandukanye hirya no hino, wabisobanura ukwe, avuga ko rwose by'abantu bavuga atari byo, nta gice na kimwe cy'u Rwanda kigeze cyomekwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bijyana n'ubusobanuro bwe na filozofi ze nk'umusikora, ibintu biba bihari. Ariko abantu nabonye iryo jambo ritarakiriwe neza, baramugose rwose, bamugabaho ibitero byinshi bitandukanye, kugeza naho harimo n'uwitwa Sadati wavuze rwose ati uyu ni injiji kabombo ng'umuswa ufite umwanda. Ni ibintu byateje ikibazo gikomeye cyane. N'abarimo Karegeya Omar, Jean Baptiste batangira kubitangaho ibitekerezo bavuga bati ibingibi batangiye byo gutondagira Rusa ntaho bitandukaniye nanjye uko natondagirwaga na wa wundi uvuga ibishegu ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ntabwo bikwiye, arabinenga cyane, bitera deba ikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bitangaho ibitekerezo. Bivugaho iki wowe? Urambaza ku byo Rusa yavuze cyangwa kuri reaction? Turahera ku byo Rusa yavuze cyo kuba Congo wenda afite uko abisobanura, nuko amateka yabyigishije, n'ababibona bakabibona ukundi. Hanyuma Rusa abantu batangiye kumubrandinga ukundi bitewe n'ibitekerezo yatanze, avuga ko ari umuntu n'ubundi utanga ibitekerezo bimeze ukuntu, umeze nk'uwihishe mu bantu. Karegeya nawe akaza muri defense ye. Imana imbabarire, ntabwo navuga ngo byitwe kuba wenda avocat du diable. Dr Rusa ndamuzi, ntabwo tuziranye mu bintu byinshi cyane, ariko nagize umugisha wo kuganira nawe inshuro zirenze imwe, ndanamukurikira. Rusa ni umuhanga. Cya kabiri, Rusa ni umuntu uri free to go in and out. Ku rwego iyo aba ari nk'umuntu ukeneye kurwanya u Rwanda akoresheje ibitekerezo, ntabona option nziza yaba kubikorera ku butaka bw'u Rwanda, kandi azi icyo binasobanuye. Ntabwo rero mubona nk'umuntu wahisemo uwo murongo. Simubona nyine nk'umwanzi w'u Rwanda cyangwa se umwanzi w'ubutegetsi.
mubona nk'umuntu kuko ndabizi ko akunda gusoma ashobora kuba yarakoresheje source itariyo. Mbese biriya bintu tuvuge ko nta source wasanga zibivuga uko yabivuze, mubona wenda nk'umuntu waguye kuri source itariyo, cyangwa ushobora kuba afite ikindi kintu. Ntabwo ndavugana nawe kuva biriya byaba, ariko ndabyifuza kuzaganira nawe nkamubwira ubundi byagenze gute ubivuge kuriya, ko bitandukanye n'uko abantu tubizi. Ntabwo tubyemeranya ku byo yavuze, ariko simubonamo umwanzi w'igihugu. Icya kabiri, abantu bavuga ibintu, basoma ibintu, umuntu ashobora no gucanganyukirwa, umuntu akaza hano kuri kamera ibintu byamucanze kubera izindi stress n'ibindi yavuze, rimwe na rimwe akaba yavuga ibintu nawe ashaka kibazo se n'ibyo yabivuze. So ibyo navuga ngo wenda yaranyereye ngite ntyo, ariko hari icyo nabonyemo kimwe cyo ibyo yavuze sinabikunze ijana ku ijana, ariko dufite umuco mubi nk'abanyarwanda. Biranagoye kuvuga ibintu ari kuri Dr. Rusa na Sadat, abagabo babiri bombi tuziranye, si byo? Bombi navuga ntanakunda personally, umwe muri bo afite n'ibintu yigeze kumfasha. Muri abo babiri Yego. ubwo dusigaye muri pazo yo kumenya ngo ninde. Oya, ntabwo ari ngombwa, ntacyo bimariye abadukurikiye. Yego. Ntabwo nishimiye reaction ya Sadat, Imana imbabarire kubivuga gutya. N'umugabo nabivuze, ndamukunda ndanamwubaha. Kwa kuntu umuntu w'icyitegererezo nibwira ko n'imyitwarire y'ishobora ku influencing abantu. Ntabwo nanze ko yari kunenga Rusa, ko batari guhuza, ariko instead of attacking the argument, he attacked the person. Kandi mba mbibona mukundi. Ni n'umuco mubi abanyarwanda bamwe dufite, igira neza ntitwumvikana ku gitekerezo runaka, ahita ngutuka rimwe na rimwe ibintu no kugushakira ibindi bishobora kugushyiraho iherezo. Mba mbona rero haba byashaka uburyo umuntu agarura bitari gushyira iherezo. Byashoboka Dr. Rusa n'umuntu w'ingenzi mu gihugu, tubyemeranye. Anyway, mbanze nanakosore akantu bavuze ngo utunzwe na views. Dr. Rusa ntabwo atunzwe na views. No. Dr. PhD. Yego. Ni umwe mu bantu bize, bafite n'ibyo bakora. Ndetse bitaba ahubwo nkeka ko kandi uburyo w'umuhanga. ababonye bwo No gutanga mu bakene bari mu ibitekerezo. Rwanda for information, ibi biganiro atanga ntabwo yishyuza. Dr. nta mafaranga aca. Abantu batunzwe na views ni njye nawe. Kuko twe duca amafaranga ku biganiro. Kuko nta mafaranga aca. Njye navuga rero nk'abantu bo ku rwego nka ruriya, mbona hakabayeho izindi nzego abantu bakamuhamagara bakamuganiriza, bamubwira ati ibitekerezo byawe birahengamye, bimeze gutya, cyangwa umuntu akamuvuguruza. Confronter les faits par les faits. Umuntu arazana igitekerezo utacyemeye izana ikindi. Ntabwo, to be honest, bibe ibyo Rusa yatangaje ntibyanshimishije, n'uburyo babitwayemo mu kumugarura ntabwo byanshimishije. Hanyuma Karegeya Omar Jean Baptiste ni umuntu uramuzi, mwarakoranye, muraziranye mu buryo ubwo atangamo ibitekerezo rwose yaje wenda reka nkumvishe nk'amasegonda make uko yabivuze. Yego, hakundi nyine urumva nyine Rusa abaye nk'ibyo nuza ibyo Gasuku yankoze. Navuze ngo je insiste, ngo je persiste, ngo kandida unique, maze nakoze sinakubwira abantu barebera. Yego, ngaho ufata ba Sadat niyibaruka abandi 100 bameze nkawe, nabo bagatondagira abandi bantu twubahaga. Iyo ni imvugo y'umusesenguzi, ni ibintu yatanze rwose abivuga kuri Sadat nawe ntabwo yari yiminwa, nawe yavuze imvugo ati bafite imvugo iremereye muri iki gihe, ati ibyo bihone biba byigira ibiterambabazi kandi ari umwata mubi, ngo babitutse ye nabatutse, ati nabatutse iki se bo gahura na nyamunsi, ati bagomba kumenya ko ntawe ukina ngo akine n'uru Rwanda, akinane uru Rwanda. Nibyo yavuze biturutse ahanini ku biri kuvuga. Karegeya nawe hari icyo bivuze, aravuga ati rwose ibintu Sadat yakoze ntabwo ari byo, niba atondagiye umuntu nka Rusa akazabaruka abandi batondagira abantu bizagenda bite? Nawe ntabwo ari iminwa. Byaba byiza ngiye reaction yanjye igarukiye kuri Sadat na Dr. Rusa, kuko Karegeya ibyo avuga uri kumva ko afitemo n'agahinda kuko ibisa nkabyo byamubayeho. Buriya rero no mu itangazamakuru urabizi ntabwo nta nubwo tubyemererwa kuba part of the story. We aje gusesengura ibintu nawe bihura n'ibyamubayeho,
biragoye cyane guhagarara hagati, biragoye kandi sinshaka kuza kuburizamo agahinda ke nawe yarabaye bullied, sinshaka kuza kukaburizamo, ariko sinshaka kuza kumukorera pledoyer ngo mvuge nti wenda hariya pigaye. Ngewe mu bumenyi buke mfite ku itangazamakuru, ubwinshi igice kinini cyabwo ni ibyitwa sensitive conflict journalism. Muri sensitive conflict journalism rero tubwirwa gushaka reconnector kurenza ibintu bishobora gutandukanya abantu. Ego kuri nge nari guprefera kubona ibintu biba handled mu bundi buryo, ariko mu buryo buri rusange ntabwo nemera gukemuza ibintu ibitutsi, kubwira umuntu ko ari icyo utazi, ari igicucu, ari ikirura, yangurwa kamana. Hari umuntu ufite ravumetri ishobora gupima uburyo umuntu akunda u Rwanda. Erega u Rwanda ni igihugu cyacu twese, gishobora kudukamira mu buryo bungana n'uburyo twakitayeho, twakivomeye. Hari no gishobora gukamira cyane kurusha abandi atari uko yakigiriye neza kukirusha. So kuko cyagukamiye neza, ushobora no kuza gukoma amashyi mu gitaramo aho dutaramye u Rwanda, no aho turutaramanye, amashyi yawe akumvikana kuko umudiho uva mu itako. Ntabwo bisobanuye ko uri kwikiriza ijwi ritagera imbere utarangurura nkawe we igitaramo aho u Rwanda rutaramwe we atakiryohewe. Abantu bakwiriye kugabanya ibyo bintu byo gushakira abantu mu kwanga u Rwanda, bakanga u Rwanda ugakunda iki. Nuhise tuvugisha ukuri, nk'uyu munsi nk'umujene uri hano mu Rwanda, none iyo mvuze u Rwanda ngiye mpita nanatekereza Inkotanyi. Uyu munsi umujene mu myaka yacu, muri izi generasiyo zacu n'abaturuta, Inkotanyi wazangira iki? Amashuri zakubujije kwiga, kaburimbo wabuze cyangwa udafite icyizere kizaboneka. Hari ibintu nyine tuza tukavuga ngo ibi ntibiragenda neza, ariko nabyo ni igice kimwe cyo gukunda igihugu. Vuga ngo ibi ntibiragenda neza wifuza ko bigenda neza, keretse ahubwo umuntu aje akajya avuga ngo ibi byakozwe ntibyakozwe kandi byarakozwe, cyangwa ibi bikonsomwa n'abantu bamwe abandi ntabwo bari kubikonsoma, ubeshya. Nta bindi byo kuvuga ngo ibintu ntibigenda, sibyo kandi koko bitagenda, ibyo ntabwo ari ukwanga igihugu. Ushobora no kugira ibyo uvuga ko bitagenda atari uko bitagenda kuko ari kubibona, urareba nabi urwaye miyopi cyangwa wumva nabi, tuhita tuguhutaza. Umuco wo guhutazanya ari ibintu njya nkunda kuvuga ngo abategetsi bakoresha iterabwoba mu kurwanya iterabwoba, pasi ibintu bimwe na bimwe tubiharira inzego. Hari ibintu nyine mba mbona njye ngira impungenge z'uko bizaba umuco, abanyarwanda tukaba tuzwi nk'abantu b'ibifura, abantu umuntu atabasha kuganira nawe ngo umuharigima guha indi, umunanize ko fagiti zabaye fagiti nyine zimunaniye. Kabuduru bita bati hambe nanagucira mu maso ikicucu gusa kigoryi, hari umunyamakuru wahe kuri kifwini kamon uzasubira kuri mikoro. Character assassination. Uzumva umeze ute? Nyamara ntunaminduye, ahubwo icyo ukoze ufashe ikibyimba nari mfite muri nge wenda uragifunze, kiri bunyice, wandokoye nkagisohora, wenda ntawe nyanduza tukakimena. Hari igihe nyine mbibonamo gukina sinabyaye, ntabwo abantu bakwiriye gukina sinabyaye, ntabwo abantu bakwiriye gutorera ibintu bibi, ariko hari inzira nziza zo kubwira umuntu ureduke wize usanzwe. None hari kuvuga ibintu umuntu ukamubwira ngo wenda ararwanya M23, akakubwira ngo nayibayemo, ntujye gushaka ibimenyetso byerekana ko atayibayemo. Umuntu nyine simpuri dukeneye umuco wo kuba abanyamahoro. None se nk'igihugu mu Rwanda cyabayemo amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, yabanjirijwe n'ubwicanyi n'ubugome n'ibindi. Hano dukwiriye kwimbracinga umuco w'amahoro no gukundana no gutwara ibintu neza, kurinza nge hari n'imvugo ziba nkabona umuntu yakwicisha bishoboye cyangwa upfuye yaserebura. Dukwiriye nyine iyo sosiyete y'ubumuntu, y'abanyabwenge, y'abantu baganira. Ntitube nyine ibaze ko hari aho uri gutinya gutanga ingero no kuvuga amazina y'abantu ngo wundi uvuga gutya kandi uramuzi ariko ntiwamuvuga. Neza ubu turi kuganira bitwaye iki? Nta na kimwe. Ubu se ibyo navuze abantu bose babyemeye?
uje se ukamvuguruza utanyibukije ko ndi mugufi, ariko ni nacyo cyiza uretse ko ndeba nk'imbeba Mm. cyangwa ibindi, ureba imiterere yanjye y'umubiri utabinyibukije ibyo, wambwira uti ibyo bitekerezo byawe si byo, ibiri byo ni ibi. Mm. tukajya kuryama kandi tugasinzira twebwe. icyo nicyo kigira abantu kugira uburyo babonamo ibintu mu buryo butandukanye. Byaba ari ibyago u Rwanda rwarugwishije ishyano, ibintu byose tubibona kimwe. Dukwiriye kujya twimburesinga diversity. Mm. Wowe ukabona inyama y'imbata iryoha, nkabona iy'inkoko iryoha, Mm. umucambuzi akatubwira ko ibyiza ari ukurya imboga Mm. n'ibishyimbo. ariko imboga ntahatira abantu kurya imbata, n'imbata ntahatira abantu kurya inkoko. Nimba itegeko ryategetse kurya imbata, Mm. tuze kurya imbata, si byo? Ariko ntuhinduke itegeko wowe, umbwire ko itegeko ryavuze kurya imbata, unasanga mfite akaboko kuko utanasesenguye neza, uvuge ngo naka inkoko kandi ko kari ak'imbata ari uko. Yves, reka ngushimire pe, ni ukurunganirije neza uyu munsi. Wakoze cyane. Imana iguhe umugisha.